萨利嘎嘎马布隆平安，阿尼尼阿拉拉亚，o katele hai no mita， 马拉在给他以鲁马努白德么阿米达翁都大棒，那奈马巴勒么努高瓦斯给他，姐妹弟兄平安。今天是家庭礼拜，我们在自己的家中敬拜上帝，愿主祝福我们的家庭。马拉在给他米沙欧西都算努放在来阿朱拉。o sasa osi en no mita anini atlataya itini iyuta saka tsai atsifang tusapulo tangasa tusapulo tsai atusir itini iyuta saka tsai atsifang tusapulo atu tusapulo ila tsai atusir。 我们今天所要读的经文在犹大书第1章20节到21节，犹大书第1章20节到21节。iyuta saka tsai atsifang tusapulo atu tusapulo tsai atusir sa osi en numako ningkau rila sa icheren ko namo o kaulahan ako asalikaka a patanektek to fangzalai a pitier namo to kawas bakani en i icher no fangzalai ahlingo ko nipitolon namo kararir a maorip i ulah no kawas halam hamen amitala ko pipafri no ahlay ayay atapang ita ci Yes Kristo i tamuanan do mitlaotsay a orib saan liawan na ko sanukaping ami saosi。 现代中文译本这样说：至于你们，亲爱的朋友们，你们应该始终坚立在至圣的信仰上，借着圣灵的力量祷告，常常生活在上帝的爱里，仰望我们的主耶稣基督怜悯你们，赐给你们永恒的生命。以上。u tatapangan u patusukan nulaya penumitaan ini atlataya u matatulungay a pinangan amitier to kawas u matatulungay a pinangan amitier to kawas， 正确的信仰态度，这是我们今天一同要思想的主题。Unani asipan ni sa osian numita aswan ufang在jutlal anini atlataya i。o sapatilit ni yuta apalimuot to itia ay amisa Kristo ay suasa jingda binaon kamo to mangah asingsi kaimeren ko sorinay aswanu kawas to saka matatulungaw no pinangan namo amitier to kawas ta tsai katefal i raraw ko lemak namo amidias to lalan no kawas han ning da zangra。 今天的经文是犹大所写的书信，勉励当时的基督徒要提防假教师，要持守上帝的真理，让他们有正确的信仰态度，行为上才不会沦丧而离开上帝的道路。这个萨利嘎嘎马布隆，把干尼图那算放在主拉里那奈马拉里啊，lama ku放在阿丁乌达南，但所以umat tu lungai na farusuan nu kawas ku kalau lemak nu mita。 所以期盼借着这一段的信息，圣灵常常提醒帮助我们，让我们在各样的行为上都合乎上帝的心意。但是在我哈拉登的努米达萨里嘎嘎，比哈格隆都比格里努放在来阿丁沃，比哈格隆都比格里努放在来阿丁沃，当要顺服圣灵的带领。Idini itu sapuro atusir udisa osian numita aswan ufang在jutlal paswa jiyota tu itia ai amisa Kristo ai dan tegan ku farujo amitier tu kawas atau bakani en i ichen ufang在ahlingo ku pitolon namo han ning da zangra。 在20节中，犹大劝勉当时的基督徒要有坚定的信仰，要借着圣灵的力量来祈祷来祷告。Ira kutirit itini Yohani atsutlal i ayaw no ni katsakat si Yes atara kakarayan i paswal jingla to ni sawawaan wa autsuren no kawas ko tsai a pahlama ay hananay afang zalai ahlingo amikapot i zangranan。 在约翰福音中，耶稣在升天之前曾经对他的门徒说过，上帝要差遣一个慰助者，就是圣灵与他们同在。 Yo matayar ko fang zalai ahlingo ilalumak nang rai caci icer jangla matayar do kaulahan karah keran no tabang atayar atau o tanu tekai tu ko falu cuan nang ra mi bawa cai tu pakai ni Yes Kristo an。
当圣灵与他们同在，在他们内心动工的时候，圣经当中告诉我们，当时的门徒有了力量，行出上帝所喜悦的侍奉，并且他们有坚定的意志来为耶稣基督做见证。Saka sarika kau pakai ni tu nasuan ufang在做啦，miharatan kita, pasaira kita itapang ami tolon i, sa ay ko sakalah ciao ono nilungutan ita atlemak at zay. Nika ukakarimulaan atlemak i, pakai ni en ita pi paslama no fang cala atingo. To saka mata turlungaw ina falutuan no kawas ku kalut lemak no mita. Ato pakai ni itini itchen no fang cala atingo o saka tanugteg o afalutuan no mita masarutur amitier to tapang. 所以这一段经文要提醒我们，我们向上帝来祷告，不只是为了只要祈求我们只要成就我们所祈求的事情而已，更是要靠着圣灵的帮助，让我们无论做什么都能够合乎上帝的心意，并且求圣灵的力量与我们同在，坚固我们的信心。Kasakatusa o haratengan numita sarikaga pakani itini suanu fang cajora mahapinang ita pinaon kita to ni haratengan ita atau ni safarujuan ita lemak。第二个我们要思考的主题是，我们要保守自己的心怀意念。pinaon kita to ni haratengan atau ni safarujuan ita lemak。itini tusa puro cecai atusir mi pa ice jiyota to itia ai amit orai itia ai asarikaga no kyukai。Kararir ama orib i ulah nu kawas han ningda。21节犹大鼓励当时的基督徒要常常活在常常活在上帝的爱里。Kararir ama orib i ulah nu kawas han ni犹大一章了。Otatulung nia suar i pakifalucuan ku ulah atau sini ada nu kawas usanai。而这一句话的意思是要将上帝的爱、上帝的恩典常常存在心里面。那哈尼有mararir ko misa Kristo ay ami haratang to ulah no kawas masalujud ko falujo ami klutlo to suan no kawas i jai to patelas ko lemak mafana to minaon to kalut lemak no tireng to sakat sa au ka mapakangutlo ko ulah no kawas。常常将上帝的爱存在心里，思想上帝的爱，是要告诉我们，当我们常常思想上帝的爱，思想上帝的恩典，我们就不会在行为上放纵，我们会留意，我们会保守自己的心怀意念，不会让上帝的爱蒙羞。Matuswar itini itaneng sakasepat atsefang tusapuro turu atusir pinaon to ni haratengan atau ni safarujuan iso。Nahani unai ni safarujuan iso amasalap ko pinangan urib iso saan。如同箴言4章23节说，所思所想要谨慎，因为生命是由思想定型的。Sarikakao maulah ko tapang ititaanan pakanian ning raji Yesus Kristoan ami pa urib ititaanan。上帝爱我们，他借着耶稣基督拯救我们。Ura saka kita umit uray tu kawas kita ukuri sijang i pinaon kita to ni haratengan ita ni safalujuan ita lemak patalah kalen ita go waya masafalo hai sana apinangan malang ayay awacay amit lemak to masama manay nga mataturlungay nga ayay at lemak to saka lemetlaw no alumanay。我们记得上帝因着爱拯救我们，所以我们要常常保守自己的心怀意念，我们要活出一种生命更新的一个见证，然后我们在凡事上所作所为都合乎上帝的心意，让我们所做的能够成为别人的益处。Hanan ita ko lemak sarikaka ta soolin uji pucai ko bi pa orib no kawas ititanan。当我们这样做的时候，上帝对我们的救恩才是有价值的。Nanay pakani itini isuan ufang在做到miliau kita miharateng umaan ku matatulungay tini falujuan no kawas apinangan amiti ijinglanan。盼望从今天的经文里面，我们再一次思考，要怎么做才是一个正确的信仰态度。Bihakelung to bikerih no fang在atingo atau ukalut lemak no mitai pinaon kita to ni haratengan ni safalujuan ita。要顺服圣灵的带领，并且我们所作所为，
我们的心怀意念要常常思想，常常谨慎，要做出合乎上帝心意的事情。那来mapalamet nu kawas，我们等一来都算你啦。我们一起来祷告，Mi tolong kita。Omaniam i kekerayan, midiau kami amesa puner tu farusua itinika ayau numiso. Yomisi ayau kami tu masa memanai atlemak nunahkar i, nada memakai hit amasawi ku farusua nuniam midias tu lalan numiso. Nanai mamau pakani tini suanu fang cajulal, midiau ku fang cale ahlingu ami palal tu farusua nuniam. Nanai mararit mi lama i tamianan ku fang cale ahlingu. Tu saka nga ayaw nuniam ami hakulong tu na falutuan numiso ami lemak tu maamaan. Mafana ami naon tu kalau lemak nu tireng atau mi lemak tu karah keran isu lemak. 爱我们的主，求你再次帮助我们。当我们面对世上的事物的时候，我们常常会被世俗的事情所影响。愿圣灵再一次帮助我们，常常提醒我们，让我们能够谨慎自己，让我们保守自己的心怀意念，顺服主你的心意，在凡事上成为美好的见证。我们献上感谢。Pakai ni i dalam anai angangan nutabang ji Yesus Kristo ami tolong. Amen. Dulu sarika kama pulung. Anini arumiat anini atataya u katere hai nomita. Saka malat selesai kita itini lumak nupa itemer masa si tolon masa si lama. Usaka selesai uta turunan nomita sarika kama tu usuan fang cai curhal anini. Nanai pakani tu nasuan fang cai curhal marari ami lama ku fang carai artingu itanan. Tu saka ngayau nomita ami lemak tu karah keran nu kawas at lemak. Usaka mata tulungau tini falucu anu kawas ku kalut lemak nomita. 首先，我们要带导的是，我们为自己的信仰来带导，如同今天的信息告诉我们的。愿圣灵常常提醒、帮助我们，让我们在各样的行为上都合乎上帝的心意。Sakatusa uta tulunan numita sarikaka, kararit kita mitolon mitlama tu paru nuluma tu kate numita. Nanai liputan nukawas ku paru nuluma numita matu mesuri hatlai nu urip nangda. Nanai paluat nu kawas ku falucuan nu sarikaka paru nuluma numita ami saizul ami tier tu tapang。第二个，我们为自己的家庭来祷告，求主保守我们的家人生活一切平安，也求主来纪念、帮助我们的家人对信仰有热忱、忠心的信靠他。Sakatulu uta tulunan nomita, tulunan ita ko tayar no kyukai, tulunan nomita ko singko no sarikaka nomita. Nanai lama no kawas kita.la tsai ku falu cho wala mi taong icingranan mi kihatia tole hai no kyukai ado la tsai ai ku falu cho mi zuker mi lama tu tatayaren no kyukai。我们为着教会来祷告，为着弟兄姐妹的信仰来祷告，愿主帮助我们能够有合一的心在敬拜上，也有合一的心在教会的服事上。Saikurai sarikaka mapulung turunan ita ko jahlata ay sarikaka.Matulay ko singko asari kaka atau pakan itu na lifong mapalasay asari kaka turunan ita nanay asahan nu kawas sangra parihatayan nu tabang urip nangda。最后，我们为着病痛的、信仰软弱的、在疫情当中受苦的弟兄姐妹来祷告，求主医治，也求主在他们当中赐下平安。Lalu saya kita di rumah nu tireng masa si lama masa si tolon nanay mapalamer nu kawas kita。愿上帝祝福我们在当中的祷告，彼此的扶持，彼此的带导。愿上帝祝福大家平安。